Omunyishengero wa Rwampara East Julius Tusime Karuhanga nuwabire ryo mugenyi mukuru aha mukoro go kusima kwa Geoffrey Kasabante na Rwamiyonga Primary School ababire nibasimira kombeke kanisa ya St Paul Rwamiyonga Church of Uganda. Ndahiga munonga bebengezi n'abantu bo muri Rwamiyonga bahewe mwena barya hewe kereka mu mwayigita kwa Yombeka Church nambwire no kugirira kutwakora kandi karunda nyinshi kari engineer aza kwisha kuterera umusinge ndi nasimarhanga ahabwo mwici wanje urupanga yampire ubu nabwine umumberambi kandi nagaruka nasimarhanga ahabwa gombeka yitu ya Rwamiyonga Church of Uganda. Omunyishengero ahireyo miliyoni 2 z'oburoho kandi yabasima ahabwo gukora umurimo gwa Ruhanga nukwe kubashaba kureka kuryano mbyo butegeci twabiromwe satura hamwe bantumwe tujyanirasi ekiwarebere muntu kwatira kimwe kibumbatira na wabano nyakashira rukwenda gahura naje mukanzire warasikamo mushago mose muno gundi bayenzuza bayekwe miliyoni 200 kwasa twazana almost miliyoni zirengira 10 abugombeka bwiriza twaza kutandika kuombeka no kutandika no musinge kutandika na nyencha kale utekateka mu rwo mwaka abiri na mukaga zo kwatwire kanisa miliyoni 200 nizo z'urukwetagwa kombeke kaniseji erabeneshitamisa abiciriza barukurengo mu 12 omugandi abiciriza behanangirizibwe korera mu Kamaruhanga bakirya bahurire ebe nebindi bigambirwe aha mukoro go kusima kwa Skorantama Watuwa or Special Presidential Assistant aha mukoro go bire hari chambara mu district ya Rubirizi. Skorantama abire nasima mu Kamaruhanga ahabwo kumwisi ha myaka 8 na yobukoro no kutita fara hakombe kekerezia ya Chambara Catholic Center. Holy Spirit. Amen. Izere nimbare twatanisize hamwe turonde itafari turonde mbaho tuombekere Ruhanga tumbaganisiza ha bintu birunje byatfiri ishikekerezi yejo kuko nacyandika muko mwakire baza buri yanjye abiri na mushanju tugwakana nkayenze rumbagaraganye nantine kindi ukora nshita umunju ya Ruhanga ngo imeshitamira umwe ndambikira mushakanisha mo ninkora gurane tukusabire mugisha otakera rikirira Ruhanga kukunda kandi kerezi yawe noza kugireba tukujombeka mwebali. Omuhwezi wa Speaker w'ishengero rya Uganda obira ryo mugenyi mukuru Right Honorable Thomas Tayebwa ahamiza abantu kongera kuhinga omwane ngo kandi tino rukuza gutwara nko kubamwe barukuteka ihine urukuza kwara umwani gwanyu nimuza kumanwe gweguriza aha bei yanyu yimukwenda kandi muguguzo w'umukwenda ikanka government ecokwanza cyabyona kwino ushunanizibwa kureba ngo omwana wabyaro gushikire omwana w'abanyaruguru tugushobore ngo omwana w'abanyaruguru tukongera uvali ningira abantu bashambara murebera yuko dukora ati ni ngareta goma yoni gukora parchment ati ntandikira no kuguzo omwana no kusikire niyo ndongoro omwana no butumbu cyane deputy speaker je kumwana. Francis Mwebesa or Minister wa Trade aha mukorogu nuwahire yo muganda gwa mukuru wihanga ogwasindikire miliyoni 300 30 miliyoni umjenyi mkuru ozirete ojoze heze nanyesha kalonga sheshe kugambo lya behalf Omjenyi mkuru Israel esente president of Bihire Scholarship akahombe kamwe na miliyoni 200 nizo z'urukwetagwa kombe kekerezi yeji bitu miliyoni 224 nizo zirundinwe gasha kwa Aiden Bataringaya na Onesmus Ndyanabo miliyoni 10